E conoscete l'istoria d'un muli che sauve la vita del suo moglie. Nei pas eu conte, mais verdaderamente une petite histoire hens la grande. Una hortalessa, nan, che è un muli de blat bastit au segle XIII, accavallat enter las comunes de Barbasta e Nerac. Mes cat caudise, au mei caut de las guerras de religion, che stu mei utilisat per las suas fortificazius che non pas per la sua mula. Lu muli ca dues particularitats. Quate tours de tailles inegaus, gracias all'architecte qui voleva ha un homenatge a las suas quate hilles totes de tailles diferentes, e un mulier hor conegut. Situat sus las terres du Henri IV, aquest caimava tant aquest muli que stu chafrat lo mulier de Barbasta. Lo muli anjo guardia Bertade, uberoidia, cu sauve la vita. Pendant une bataille, loin de las terres de Gascogna, un soldat gascon, qui combatteva en camp en face, que reconnaissait le rei de Navarre sur une fortification d'épée sur une mine explosadère. Solidaritat de Gascons au malgrat l'adversitat, cu cridé en occitan: Oh! Mulier de Barbasta! Avise ta la gatte qui va gatua! Enric, qui sbrembe que la gatte era l'autonome de la mine, che stirait de l'empatch et que poudou atau escapar à la mort. E atau qu'in lu muli de Barbasta e sauvé lu su mulier. Entra aquest cop.